Hai guys, orang ngaprak lubung guys, ini nama tuh. Ngaprak lubung. Nangan kahayang. Di awon mau dihayang gedang kadang. Ayo di mana? Ngaprak pula kebon awi. Tuh makam guys. Oh makam hungkul guys. Lewatan makam ngaprak guys, wata jembatan Sirotol Mustaqim guys tuh, lewatan jembatan Sirotol Mustaqim. What? Tuh dia, aduh tadi. Waduh, ngali motor panen kacang hijau. Beli tembus beak ketang. Oh belah ditu nungker ngalak nang gitu jauh guys tuh. Oh berparanen kacang guys. Guys lubung, aduh kaprukan ya mah. Loh, lubung guys. Ah biasa nama di dieu neangan supak teh ye. Aya nama ku sabab lain usum. Jadi supak aya nama. Aya oke supi aya nama. Oh ya coba ayo mah. Sugano emang naon ya dia ya lah. Si. Oh. Apa sih itu? Apa sih? Iya guys.